Tere kõik jõusaali huvilised ja lamades surumise sõbrad. Kohtusime siin samas umbes 2 nädalat tagasi, kui ma mõtlesin, et prooviksin, millise raskusega ma suudan suruda järjest 100 korda. Selgus, et selleks raskuseks oli 40 kilo. Täna on 2 nädalat möödas ja tuli mõte, et prooviks suruda 45 kiloga 100 korda järjest. Ja vaatame siis, kas see õnnestub või mitte. Nagu ikka, loen kordused mõttes ära. Päris täpse tulemuse saame loomulikult siis, kui sooritus on tehtud. I'm no joke on a fast or slow tip. Pockets stay so thick, be on some down low shit. I turn them C's red fast. I never sell out, fuck that, yo, I'm dead ass. I'm rolling like TNT. When it comes to this, ain't another brother seeing me. That's why opponents always get scared, cause I make brothers go, well, yo, now that's that I'm shit there. I'll always be the same. Cause whether I'm broke or got fame, sunshine or rain, ain't a damn thing changed. I'm hip to the game. I'll always be the same. Cause whether I'm broke or got fame, sunshine or rain, ain't a damn thing changed. Brothers better lounge when I pass through town. You better recognize. Don't know, better ask around. Word life, I'm not a new figure. They say good things come to those who wait. I'm overdue, nigga. I lounge and rock tunes the way I be saving the day. Give me a cape and a costume. But no, it's not Batman, it's the original black man. That goes back like the Gap Band. I don't run scams, got dumb fans. Yo, I'm one man that's quick to toast a nigga like a suntan. People wonder what I rock against shit. Rap without finesse is like life without oxygen. It's no quiz, I get biz. You know what the deal is. Rap ain't shit if it ain't real, kid. Can a rapper outplay me? Nagu nägite, siis tänane seeria ei tulnud sugugi enam nii ladusalt kui 40 kilo. Tuli väikseid seisakuid vahepeale teha. Aga taas minu arvepidamist mööda tuli 100 korda, eks loen pärast üle, siis näeme, kuidas täpselt läks. Tervitused siinkohal ka Gustavile. Gustav on hea tuttav ja endine õpilane, kes läks just ennem siit trennist. Küsisin Gustavi käest, mis ta arvab, kui palju ma 45 kiloga järjest lamades suruda võiks. Gustav pakkus 82 kordust. Hea pakkumine tegelikult. Aga loen kordused ära ja tulemust näete siis juba videos.